Illum nafu kemm id-dinja tat-teknoloġija qiegħda letteralment tiġri warajna. U l-iktar nies li qed ibatu minnha huma l-anzjani. Għalhekk illum se nkun qed nagħti ftit tips biex jiffamiljarizzaw ruħhom daqsxejn mat-teknoloġija moderna u kif nużaw dawn id-devices bl-aħjar mod possibbli. Importanti li meta titlalek notification dejjem taqra x'ikun hemm miktub. Jekk ma jogħġbokx jew mhux qed tifhem dak li jkun hemm miktub, l-aħjar huwa li ma taċċettax jew tagħlaq il-window kompletament. Illum jeżistu wkoll dawk li jgħidulhom il-voice assistants. Dawn jinsabu fuq kull tip ta' mobile, l-smartphones naturalment. Inti tista' tattiva u minn leħnek stess qed taraf dak li tkun qed tgħidilha. Pereżempju, jekk tkun tixtieq tgħidilha call mom. Hija awtomatikament se taqbad u ċempel lil ommok. Jekk tixtieq tħalli reminder, kull ma tista' tgħidilha nixtieq naħli reminder. I want to set a reminder for 5 o'clock or an alarm for 5 o'clock. U inti tissetja da kollu. Din hija mod faċli kif inti mingħajr ma toqgħod tuża ħafna l-mobile tkun tista' tiffaċilitalek l-użu tiegħu. Illum jeżistu wkoll dawk li jgħidulhom accessibility features. Dawn tista' ssibhom mis-settings tal-mobile tiegħek. Hawnhekk tista' żżid il-font size pereżempju biex tara il-kobor tal-icons jew anke tal-kliem, tista' tbiddel il-kuntrast, tista' tagħmel kuluri differenti biex l-iskrin taraħ b'mod aħjar u anke jeżistu dawk li jgħidulhom screen readers li jaqrawlek dak li jkun hemm miktub fuq l-iskrin stess. Illum għandna l-vantaġġ li nfittxu online ukoll. U forsi ħafna minn nies li huma kbar fl-età ma tantx qishom imdorrin jużaw dejjem jew Google jew dawn l-affarijiet biss. Però llum hawn ħafna x'tista' tagħmel. Pereżempju tista' tuża YouTube biex titgħallem ħafna affarijiet ġodda, tista' tuża eżempju l-apps bħal Pinterest fejn issib riċetti ġodda li tista' tagħmel, kif tista' żejjen id-dar, kif tista' tnaddaf id-dar b'mod iktar faċli u ħafna affarijiet minn dawn. Importanti ħafna li toqgħodu attenti mill-scams. L-scams jistgħu jiġu bl-iktar mod, b'kull mod possibbli bażikament. Jekk tara eżempju xi numru li huwa barrani li ma jibdix bin-numru 356 plus 356, dak ifisser li huwa barrani normalment ikun xi scam sakemm ma jkollokx xi qrabat barra minn Malta li taf li se jċemplulek. Oqgħod attent ħafna minn messaġġi jew anke calls. L-importanti li ma tagħtix dettalji personali, speċjalment fuq messaġġ. L-ebda bank Malti speċjalment mhux se jitolbok dettalji personali fuq messaġġ. Dettalji tal-kard tal-bank għandek tgħaddihom biss fuq siti li huma siguri. Jekk tkun qed tuża xi device ta' xi ħadd ieħor, xi mobile jew xi laptop jew xi computer f'post pubbliku, importanti li tuża l-incognito. L-incognito qiegħda hemm biex inti ma tħallix traċċi warajk u jekk tkun ktibt anke xi password jew tkun illogjajt f'xi sit partikolari dawk jitilqu kollha once li inti tagħlaq il-window. Meta ssifer jekk tkun tixtieq tuża l-internet, l-importanti li tidħol fis-settings u tixel id-data roaming għax żball komuni ħafna li jagħmlu ħafna nies huwa li jinsew jixelhom. Tagħmel tajjeb jekk iżżomm rekord tal-passwords, usernames jew email addresses fuq xi djarju x'imkien li huwa sigur li tista' żommu għandek biex inti ma tinsihomx u jekk tinsihom għandek referenza. Ara dejjem li jkollok antivirus installat, speċjalment fuq il-laptop jew il-computer, u dan għandu dejjem jiġi aġġornat, jiġifieri updated. Tajjeb li anke l-mobile iżommu updated, importanti li meta tkun tista' tidħol fis-settings tara software update u jekk ikun hemm bżonn tagħmililu biex dejjem iżomm kollox aġġornat. Fuq il-mobile tista' ssib ukoll help and tips. Ħafna mill-mobiles ikollhom din is-sistema. Kemm tidħol fis-settings u hemmhekk ikollok ħafna tips li jagħtik il-mobile stess ta' kif tagħmel l-aħjar użu minnu. Meta nżaw il-medja soċjali irridu noqogħdu attenti ħafna. Jekk aħna naċċettaw xi ħadd bħala friend tagħna li ma nafux, irridu noqogħdu attenti li dan il-persuna ma jistax jagħmilna ħsara. Importanti li dettalji personali ma nagħtuhom lil ħadd fuq il-medja soċjali. Jekk persuna tkun qed iddejqek jew iġġib ruħha b'mod ħażin, dejjem tista' tagħmel unfriend jew saħansitra anke hemm is-sistema ta' block. Dak il-persuna ma jistax jibqa' jikkuntattjak. Però jekk persuna taħseb li tista' tagħmel ħsara lil ħadd ieħor, l-importanti li tirrapporta fuq dak is-social network partikolari stess. Xi kultant jaf tirċievu wkoll xi messaġġi strambi mingħand nies li tafu. Dawn jistgħu jkunu scams, jistgħu jkunu hacks fil-verità li xi ħadd ikun iħakkja din l-account partikolari. Importanti tiċċekkjaw mal-persuna u jekk ma jkunx bagħthom hu tirrapporta kemm inti u kemm il-persuna li minn għandu tkun irċivejt dak il-messaġġ. U fl-aħħar qatt tiddejjaq tistaqsi. Il-mistoqsija joħti l-erf jgħidu, għalhekk fejn jkun hemm problema dejjem staqsu lil min taħsbu li jista' jkun jaf it-tweġiba liha.